obenya that opportunity emu ye pa enti no onya akola bia na ya fa ne ho nhyem bi na ono so entimi nye ya ne ade eti bo uje obi gele ane de no ma me wa ya ye de say use na be Fila ne fa ye Fila ule bo ma me minyi yempo say uje obi captain ane de say uje o captain ane ya ye obi aju obi captain why didn't you do okay me boy no ma fa Fila no entrance here na Dorina viewer Dorina kwaba ye nua na o say bibia boko de na me adum bibia boko na ene ko ne say kokonsan ma ba na grand style me boni tiltil na no asma so penti e boni tiltil say eno e friend quickie and yes start your body say and yes so wonim say near Shatawale ni Stone Boy de sisi a baby e be ko bia e be bo mudin ni nyina ne say sisi a one love de na no atum o se say enkrofo aka se yen ka Stone Boy ni Shatawale mbo yen ka omumbo afa de ono de o say samu pese mo ka Shatawale ni Stone Boy boma and ye mo ka NDC ni MPP mbom mo ka wo mo bia na o ka say Penifone cast or Munyai at the Trasam, no, almost all militants, no more, almost all the other day. Their mood to me can be a mobile that can hear the NTC and come bomb the NDC MPP. Yeah, not just say who said the edition Shatawale Sunni Stone Boy Ebeko. Sisi Asako, dear Sudan, are to the right test. What before Medano. Just say I kept reading. Not Tracy Wayne. Charlie, not Tracy Wayne. Matisa PND's manifesto no say omoba pe ombasama Stone Boy ni Shatawale azako big game ni. Enti omonte ye dia. Messina Sako, they're not Tracy Wayne and not Sako. Just the guy kept writing. I kept reading. Bibi akosu sankomu security ankomu hwesu yi anka niam bi say amba so ntende sa akodi ogusu trontu court wait ende o kan dia wa wo dia wo kwa na wo dia click translation e be ba twi mu no wakan ene efri honoma Marisampa so di na no atumo o si wo mo ba ne Charter House so be hold event no so mo be Ghana mi o si 2 years ene o mo free system no mu kra ai o si some Stone Boy ni Shatawale mo ba ni o me yensu yen ba ni o mo 2 years me mo mo na 2 years no na wan na be hold awards no ntende Marisampa e no dey sa in some way atudwa unim so no so gusu ka so de Stone Boy ni Shatawale asem de ntite ni court ehwa na e boso G-man so akasa G-man o kai so no na some years back kokobo nra na ye kana se no o so mo bibi yo onu sisi a wadane sofo ebi another to Shatawale be sofo there Fila na e dey abramu ye dey aboni toto ene prophet Shatta so evangelist Shatawale Mr. Wa ene ya boni toto say ya nyame ya aduma Monday in fact Monday near the Fila no asambro sister Sandy baby a one near you too share Monday sister Sandy be a guy yeah no end yet you know eti Fila na ya the real no 2010 in review e ba tro yan first was that my proud sponsors Second Kings Real Estate o ma asase e wo ye Ningo Chokoli afin so se be di asase e wo ye Dodowa Ayiku